Dobro večer. Šta je sa šakom? Zadnji turnir? Pa, prošao sam recimo na 50%, što mogu, ali i ne moram biti zadovoljan. Mogu biti zadovoljan sa tih 50% koje sam osvojio, zato jer sam igrao u nemogućim uslovima putovanja, jer da bi čovjek igrao šah mora da bude potpuno odmoran. Ja tu mogućnost nisam imao. Dok sam je imao, ja sam dobro stavio na tabeli. Usledilo su 3 dana putovanja u 3 sata noću, u Knjaževcu dođem u 5, da bih u 11 morao opet da budem taj isti dan, i to ne uveč, nego ujutru, 11 da budem spreman za partiju. Tako da, dalje od 50% zaista se ove godine nije moglo više. Što znači 50%? Pa recimo iz 9 kola 4,5 poena, primjer, koliko sam ja osvojio. Ali posle prva 3 kola ja sam imao 2 poena. Dok sam imao mogućnost spavanja. Kad je ta mogućnost nestala, nestali su dobri rezultati u zadnja 3 kola, u sredini. Kad sam dobio opet mogućnost spavanja iz 3 kola, sam također 2,5 poena. Dok sam imao mogućnost da spavam, ja sam igrao šah. Kad je to nestalo, usledili su 3 katastrofalna poraza, mada oni nisu mene rivali nadigrali. Ja sam naprotiv nadigravao rivale, ali nedostatak spavanja je učinio svoje, kad se to moralo odlazi na igru. Znači bilo naporno. Da, pa ne može se i putovati i ne spavati i igrati šah, to ipak se nije moglo. Što se lige tiče ovamo gde je Knjaževac u Ligi centralne Srbije, trenutno stojimo, mogu reći, čak i dobro na tabeli, prema smo doživjeli jedan neplaniran poraz od ekipe Sokomanja ovdje u Knjaževcu, ali smo zato sad u nedelju demolirali ekipu Zaječara sa 5-1. Ovdje smo izgubili 3 po 2,5, u Boru smo igrali 3-3. U suštini možemo biti zadovoljni u prva 3 kola, mada je mogu i bolje. Ostali smo neplanirano bez bar 3 poena koje smo mi unapred računali, ali kad unapred nešto upišeš, obično se ostaje bez toga. To je stara poslovica koja se na našu žalost ovdje u Knjaževcu obistinila. U sva 3 kola. Najteže što se kaže dobiti dobijene partije, koje se već upisao unapred. Obično takve partije se unapred i gubi.